Dumelang, gompieno re tsena mo kgaolo ye ntšha, re taba re dira ditaelo le dikaelo, instructions and directions. Ra go covera mosola wa tsone le go di dirisa mo dikaeng. But before we get into the video, remember to like, comment, share this video. Also subscribe to this YouTube channel. You can also go and follow my TikTok channel, Learn Setswana with Mogomotsi. Let's start. Re simolola ka ditaelo, instructions. Ditaelo ke fa go bolelwa kana go laelwa motho gore a dire sengwe. It is a way of telling someone how to do something. Ditaelo di ka fiwa ka puo ya molomo, through word of mouth, or ka mokwalo, through writing. Ha o filwe dikaelo, tlhomamisa gore wa di tlhaloganya. Make sure that you understand them. Gape di sale morago o sa fapoge. Follow them accordingly. Ditaelo tota di mosola thata ka gore gantsi di fiwa kwa kokelong, kwa bankeng, kwa sekolong, kwa re direlang teng, mo tseleng, ko dikerekeng, gongwe le gongwe hela ka se re tshwanetse gore re tlhomamise gore di sala morago re sa di fapoge. Jaanong a re tsene mo mosoleng wa tsone ditaelo. Mosola wa ditaelo, the importance of instructions. Ditaelo di botlhokwa fela thata ka gore di ka ruta motho gore dira sengwe e le la ntlha a se dira. You can teach a person on how to do something when it's their first time doing it. Kana di fokotsa dikotsi kana go tsena mo diphatseng. They can minimize accidents. Ka jalo, o tshwanetse gore o di sale morago. Jaaka re buile, ditaelo ke fa go bolelela kana go laelwa motho gore a dire jang. Jaanong ra go tsena mo dikaeng tsa tsone ditaelo, these instructions. Mafoko a gantsi a dirisiwang fa di fiwa. Stop, ema. Stop that, emisa go dira jalo. Do not do that, se dire jalo. That's enough, go ntse. Do your homework, dira tiro e o e fileng kwa sekolong. Take care of yourself, itlhokomele. Please wait here, ke kopa gore o eme fa. Do not enter, o seka wa tsena. Sit down, nna fa fatshe. Please sit down, ke kopa gore o nne fa fatshe. Listen, reetsa. Leave the classroom, ntswa mo ntlwaneng ya borutelo. Be silent or keep quiet. Didimala. Fa ke ha o bua le motho o one, ha o bua le batho ba bantsi wa re didimalang. Do you understand? A wa tlhaloganya. Do correction, dira paakanyo. Work alone, dira tiro o le nosi. Do the class exercise, dira ithutonsho. Answer the question, araba potso. Speak louder, tlhatlosa lentswe kgotsa buela kwa godimo. Close your books, tswalang dibuka tsa lona. Stand up, ema ka dinao. Show respect, supa tlotlo. Don't be disrespectful, se tlhoke botho kgotsa maitseo. Do not speak to him or her, o seka wa bua le ene. Get off the bus, tswa mo beseng. Eat your food, ja dijo tsa gago. Go to church, ya kwa kerekeng kgotsa ntlo ya kobamelo. Bula lebati, open the door. Tswala lebati, close the door. So ke tsone tseo dikai tsa rona tsa ditaelo. Ra tswalela gape ka dikai tsa rona tsa ditaelo. Jaanong gompieno ra go bona gore ditaelo di kgona go dirisiwa jang gantsi fa go apeiwa kana go dira sengwe. Ra go ithuta ka ditaelo tsa go apaya malutu. Instructions on preparing malutu meal. So dikai tse ke di tsere mo one kgetsaneng kana yone package ya malutu. Meta metsi a selekanyo sa dikopi tse 3. Measure 3 cups of water. O a tshele mo pitseng gore a bele into a pot so that it can boil. Number 2, faga selekanyo sa kopi e le nngwe sa bopi jwa malutu. Gradually add 1 cup of water
of the malutu meal. Fuduwa kgapetsa-kgapetsa go itsa makope. Stir gradually to avoid lumping. Fokotsa molelo gore go butswe ka iketlo selekanyo sa metsotso e le 10. Reduce the heat and allow the porridge to simmer for about 10 minutes. Tsenya mashi kgotsa sukiri fa o batla. Add milk or sugar for taste if you want. This one is optional. Tshola o je. Serve and eat. So ke sone se ka isa go follow distraction. So gore o apeye malutu tshwanetse gore o follow tsone ditaelo tse o di filweng mo package ya malutu jaaka dintsi, o di follow ka tlhomamo o sa tole sepe gore malutu a go o kgone gore wa a je monate. Jaanong re tsena mo dikaelo, directions. Dikaelo ke mokgwa wa go supegetsa kana go dira gore motho a bone fa sengwe se leng teng. It's a way of showing or directing someone of where something is. Dikaelo di fa bokao jwa gore sengwe se fa kae, where something is, kana lefelo lengwe le fa kae, where a place is. Those where something is or location. Mosola wa dikaelo. Fela jaaka ditaelo, dikaelo di mosola le tsone ka di ka thusa motho go goroga kwa lefelong e le la ntlha ya teng. You can help someone to arrive at a place when it's their first time there. Dikaelo di ka thusa gape ka go latedisa sengwe se se fitlhilweng go fitlhelela motho a se bona. So normally, like we see in treasure movies where people are following directions, or mostly like we live in the digital age, jaaka re tshela mo ereng yone ya maranyane, gantsi di-drivera ba isang bo InDrive bo Yango ba go dirisiwa Google Maps gore ba follow gore customer a bone kae, kana lo ena hela e le gore o own business o kgona go sendela batho direction ya gago gore ba bone gore o ko kae. Re tsena mo mafoko a dirisiwang go fa dikaelo. The left ka fa molemeng, the right ka fa mojeng, north bokone, south borwa, east botlhabatsatsi, west bophirimatsatsi, corner ke mokono kgotsa sekhutlo kgotsa lekono mo ke la dingwa hela le dirisiwa mo Setswaneng for lefoko lone la corner. Go straight the road, tlhamalala ka tsela. Cross the road, tlola tsela kgotsa kgabaganya tsela. Return to, boela kwa. Traffic lights, dipone tse di laolang motsamao wa dikoloi. To the side, ka fa ntlheng. Walk a distance of, tsamaya sekgele sa. T-junction, marakanelo a ditsela. Live through the gate, tswa ka kgoro. Near, go bapa kgotsa gaufi le. Close to, gaufi le. Far, kgakala. Above, fa godimo ga. Over or on top of, fa godimo ga. Below or under, ka fa tlase ga. In front of, fa pele ga. Behind, ka fa morago ga. Inside, mo teng kana mo. Outside, kwa ntle. In the air, mo phefong kgotsa lefaufaung. On the ground, fa fatshe. To walk, go tsamaya. Drive, kgweetsa. Continue, tswelela. At the end of, kwa bofelong jwa. At the beginning of, kwa tshimologong ya. Mafoko a mantsi fela thata, ha e le gore go na la wa itseng a re sa buang o ka add mo comment section. Re gorogile mo bokhutlong jwa thuto ya rona. Re ne re bua ka ditaelo le dikaelo, instructions and directions. Re ithutile mosola wa tsone gore di mosola fela thata mo matshelong a rona le go ithuta gore di dirisa. But before we end the video, remember to like, comment, share, and subscribe to this YouTube channel. Also, go and follow my TikTok account, Learn Setswana with Mogomotsi. Until we meet again in the next lesson, hlolang sentle.